sigcine ku-29. Eqedela ku-29. Bahebrew kaSesotho chapter 12 verse 18 to 29. 18 iri. Lona ha le atla thabeng. Lona ha le atla thabeng e kang angwang ka matsoho e tukang manakabe e lefifi e ntsho e hara sefefo. Mo holang trompeta ho utlwahalang le lentswe la ya buang. Ba neng ba utlwa ba ile ba ikopela hore le mpe le kgaotse. 20. Ba ne ba keke ba mamela taelo e reng isita le phofolo ha e ka thetsa thaba e tla tepetswa ka majwe. Bona eo e ne e tshabeha ho Moshe a ileng a re ke tshohile ke a thuthumela. 22. Empa le tlile thabeng ya Sioni motseng wa Modimo ya phelang e leng Jerusalema ya lehodimo le ho diketekete tsa ona tsa manyelong. Le tlile phutehong ya matsiboloho ao mabitso a ona a ngotsweng bukeng ya lehodimo. Le tlile le ho Modimo moahlodi wa batho bohle le ho meya ya ba lokileng ba fihletseng phetheho. Le tlile ho Jesu moelani wa Modimo le batho ka selekane se setjha yeo madi a hae a hlwekisang a buang ka matla ho feta madi a Abele. 25. Hlokomelang le se ke la hana ho mamela ya buang. Baisraele ba ile ba hana ho mamela ha ba le Musa a le lefatsheng. Ha ba ka ba phunyoha. Jwale ebe rona re tla phunyoha jwang ha eba le furalla ya le Musa a le lehodimong. Hebrews chapter 12 from verse 18 to 29. The message. Unlike your ancestors, you didn't come to Mount Sinai, all that volcanic blaze and earth-shaking rumble, to hear God speak. The ear-splitting words and soul-shaking message terrified them, and they begged him to stop. When they heard the words, if an animal touches the mountain, it's as good as dead. They were afraid to move. Even Moses was terrified. No, that's not your experience at all. You've come to Mount Zion, the city where the living God resides. The invisible Jerusalem is populated by throngs of festive angels and Christian citizens. It is the city where God is judge, with judgments that make us just. You've come to Jesus, who presents us with a new covenant, a fresh charter from God. He is the mediator of this covenant, the murderer of Jesus, unlike Abel's, a homicide that cried out for vengeance, because a proclamation of grace. So don't turn a deaf ear to those gracious words. If those who ignored earthly warnings didn't get away with it, what will happen to us if we turn our backs on heavenly warnings? His voice that time shook the earth to its foundations. This time he's told us this quite plainly. He'll also rock the heavens. One last shaking from the top to bottom, stem to stem. The phrase, one last shaking, means a thorough house cleaning, getting rid of the historical and religious junk, that all the unshakable essentials stand clear and unplastered. Do you see what you've got? An unshakable kingdom. And do you see how thankful we must be? Not only thankful, but brimming with worship, deeply reverent before God. For God is not an indifferent bystander. He's actively cleaning the house, touching all that needs to be burned, and he won't quit until it's all cleansed. God himself is fire. Amen. Hallelujah. Ephathekayo nesha umlilo nasekufiphaleni nasebumnyameni nasesivunguvungwini nasekukhaleni kwecilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kupho. Hallelujah.
Amen. lithi lelizwi Lentswe lena le re asizanga entabeni ha ra tla thabeng ephathekayo e tshwarehang. ngoba namhlanje Hobane kasheko baningi abantu ba bangata batho abagijimisa izinto ba eziphathekayo ngatisang dintho tse tshwarehang. baningi abantu Ba bangata batho kunamabandla na amakhulu le diphutheho tse kgolo abagijima beye kwenye ba intaba mathang ba yang thabeng e nngwe beyofuna khona ba yo batlang teng izinto dintho zombuso tsa mmuso wakwamakhelwane wa mohaisane. lize lithi izwi Lentswe be le re asizanga ha ra tla ukuba sizothola hore re tlo thola sizongena esivunguvungwini tlo kena Noma sefofane ebumnyameni. kapa lefifing. kodwa abantu balandela izinto Batho baya ba entabeni dintho, ba ya bolanda thabeng. into Ba yo zobumnyama lata dintho tsa lefifi. haleluya Amen. bese bethu yabona nje ngoba sesiyimbambela Ha se re tshwere na asafuni ha re izwi sa batla lentswe si-right re lapha right hona mona mo re leng teng. ngoba izwi lizomosha Hobane into lentswe le tlo senya dintho tsa rona. lapha esibambelele khona Se re tshwara si-right lentswe. futhi si-right nebhayibheli noma singenayo iBhayibheli la sina yona. thina nje loya ophethe Rona ya as long as esitshela ha fela re esiqoqela indaba a qoqela ditaba esiqoqela a inganekwane qoqela ditshomo. hayi si-right Right. noma engazethi yena uyindlela neqiniso siyokusithenje naye si-right kunababandla namhlanje baze bethi umphathwa khona uyindlela neqiniso but is the way bethe bona thina lapha esikhona siyibambile ngoba funi ini iqiniso bathi asisafune ngisho izwi haleluya Amen. bese lithi u20 ngokuba babengena kuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhandwa ngamanje haleluya Amen. lithi lelizwi ngoba babengena kuthwala lokho ingoba iqiniso liyasida vele ngeke bekwazi ukuthwala abanye bathi noma sebefikile bazolizwa iqiniso ngaphakathi bajike baphume bebalekela iqiniso bekwaleze enkonzo elokhumanga lithi ngoba kade bengena kuthwala lokho ngoba akufuneka umuntu oyingwa kufuneka umuntu ozotshelwa iqiniso kufuneka umuntu eze lapho azosolwa imisebenzi yakhe yobunyama abantu abaningi abafuni ukuza bezosolwa ngoba ngeke ungene umbuso wezulu ungazange uzivume izono yingakho abanye bathi ngakukhulunywa iqiniso bengeke nakuthwala lokho haleluya Amen. 21 uthi yebo umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose nginovalo olukhulu ngiyathuthumela 22 kodwa nize lapho thina size khona ke lithi izwi asizanga embusweni asizanga entabeni emnyama kodwa nakho thina lapho khona esibizelwe lithi izwi kodwa sinize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo iJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi size entabeni yaseSiyoni yayizwa ukuthi intaba sezimbili manje khona leninye intaba yangapha bese kuba khona intaba yokukhanya ilapho esize khona ilapho abantwana bakaNkulunkulu
uNkulunkulu ababizele lapha engaxoxa khona inganekwane otshela khona iqiniso ngoba lithi izwi bangcwelise ngeqiniso ngoba izwi lakho liyiqiniso yikho lapho uzothola khona amaqiniso yikho lapho khona esibizelwe emaqinisweni ukuthi imisebenzi yethu ivele ilesobala ikwazi ukusoka ukwazi ukuthola umbuso ongukaphakade bese lithi 23 nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo imimoya yabalungileyo bafelisisiweyo uma ngabe usula kumele ube umntwana kaNkulunkulu ophelelisiweyo yingakho lithi izwi yibani ingqondoni yibani ingqondo yinye liqondo into yinye libe luthando ilunye liqonde into eyodwa yikho ukupheleliswa lo ube ubizwe kuthiwa wena usungumntwana kaNkulunkulu uma ngabe usamelelene neqiniso kushuthi okwakabisiyo lento esifunayo okwabisiyo lento efuna uNkulunkulu ngoba usamelene neqiniso uthi uJesu ongenami umelelene nami so uma usula kufanele upheleliswe sidine siyokhanda umzimba wenkosi yethu Kristu ngokuthi siphelelise Hallelujah. Amen. Esithi 24 nakuJesu umlamuleli wesivumelwane esisha nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abel yizwe kahle 24 nakuJesu umlamuleli wesivumelwane esisha nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abel Amen. Yazi amagazi lawo mabili ahlukene. Lamagazi amchaza ngoba mabili ahlukene. Kunegazi elisusa izono elahlanza thina igazi. Ngoba silapha nje ilani igazi elachithela 2000 years ago. Kunegazi elithatha isono elelika Abela. La sibisane sa Abeli. Yilo thina igazi esabizelwe kulo ileli igazi esusa izono hayi lelithatha izono uma sesilapha thina sisegazini lesivumelwano esisha asekho kulela gazi elithatha izono kodwa sisegazini njani elisha elika Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bhekani ningamali okhulumayo ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lo owabaqwayisa emhlabeni kakhulu asikuphunyuka thina esimfulathelayo oqwayisa osezulwini. Hallelujah. Amen. Ithi lizwi bhekani ningamali okhulumayo ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lo okwabaqwayisa emhlabeni kakhulu asikuphunyuka thina esimfulathelayo oqwayisa osezulwini. Hallelujah. Amen. Ngithi mangifunda lencwadi Ehakibala buka yena
ngithola ukuthi into ke thola hore ntho tsohle iphela la emhlabeni. di fella mona lefatsheng. Ungacabanga ukuthi mosungane ezulwini uyothethelelwa. O tlo tshwarelwa. Uthi nabo abantu bayisayo la emhlabeni bazweni. Ba utlweng. Labo abasitshela njengamanje Ba ba re jwetsa yibo okumele sibe. bona ba tlamele re ba utlwe. Ungacabanga ukuthi sekhona ukuthethelelwa Hona mosungane. lo tshwarelwa ha so shwele. Futhi uma uhluleka ukubezwa la Ha hlola ba utlwa mona. usaphila umphefumulo usefele nenyama. Phela moya sesane So mona le judgiwe. nama. So judgiwe. Yingakho kumele sihlezi Ka o siyibambile. tlamele re thule re Sinqu. tshwere. Amen. Uma ngabe ukhethe Haeba le ukulandela ukgethile uJesu go latela Jesu. uyasithatha isiphambano Wa sinka sefapano. uhambe naso O tsamaye le sona. awubheke emuva Ha o shebe ngoba morao. kuyokuvela amabhanki. Hobane ho tla hlaha dibanka. Ngalesikhathi kuvela amabhanki kanti inkosi siyabuya uJesu. Isibani sakho asinamafutha Jwale sinawo ho tholakala amafutha. hore lebone la ho ha le na mafura. Ngakho bazweni abalixwayisayo lisese lapha emhlabeni. Bona lefatsheng. Haleluya. Amen. Ngikhumbula ngelinye ilanga Ukula ka sa sileleng. khona wakhona uSigwili noLazarus. Mona le skwili mona ru le Uyazi ngiye ngithi mina uma ngabe ke tshwana kana go mo ke re nna. umuntu oyisigwili ngokombuso kaNkulunkulu umuntu oyisigwili Motho a ruileng umuntu ke motho. owenza zonke izinto ongenamkhawulo kodwa umuntu Jwale mara motho. oyisikhaka embusweni kaNkulunkulu Amen. umuntu ophuwa Oh, motho a ile umuntu izinto akangazenzi zonke. into askadietsa ka ofela. Mangabe ngithi usiguli kanjani na unomuntu ongakakhona ayefuna intombi nje uyakasifuna ngakhona uthi namhlanje noma ngalanga amantombazana awu5 ethi namhlanje mangahamba la ngiyokwenza ngiyongena emzini abantu ngihamba ngidle inyama yomsebenzi uyisigwili ngoba akanamkhawulo wenza noma yini into akayifunayo usithola izintombi nje endlela afuna ngakhona kodwa wena awukho isigwili uphuwa ngoba wena lithi izwi uyothola intombi bese ungena emshadweni Utathola moretsana bese o kena. awenzi ngendlela ofuna ngakhona embusweni embuso wa Modimo. kunezinto ezibhajayo Ale dintho tsa o tlama. mangabe lithi izwi nkulumo awuyidli kodwa loyana wenza izinto eziningi wenza noma yini akayifunayo urichi lo muntu loyo ngoba yikho into emvimbayo uyazihambela de wakafuna ngakhona kodwa umntwana kaNkulunkulu uyabhandeka ethi hayi lokho hayi asiyangena embusweni kaNkulunkulu lokho asikho kombuso uma ngabe umntwana kaNkulunkulu kufanele ukuthi usabe lo bizo lokuyo saba lenkosi yakho bizo lokuyo. Thaba morena o bitseditsweng ho yena. Haleluya. Amen. Verse 26 ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi kepha manje uthembisile wathi kuseza kuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa kepha nezulu futhi hayi umhlaba kozenzela umhlaba kuphela wawazanyazanyisa umhlaba naye uYesu usathane wachithwa phansi emhlabeni nezingelo zakhe. Amen. Haleluya. Amen. uNkulunkulu Modimo noma uhlapha ususitshelile ukuthi wena sekumntwana kaNkulunkulu usunombuso usengazanyazanyiswa ukana wasikinye ziningi indlela zozanyazanyiswa uNkulunkulu uyakwazi ukuthumela uSathane ukuthi akulinge wena akubona ukuthi umthanda kangakanani. uNkulunkulu Modimo wakwenza kuJob engasula yini ukuthi aphinde ayenze ukuze teste wena ukuthi
lungakanani ukholo lwakho tumelo ya hao e kakang. namhlanje baningi abazalwane abashiye ekholweni ngenxa yama-test lebaka la di-test tse tlisitsweng ke Modimo athumela kodwa usathane a romela mara Satane. esutho na ukholwa kwakwethongeke ngeke ngiyimela kunenkinga engaka tshena mathata a makanakana. hayibo ngisakhumbuli yini ujesu wayenabafundi abawu-7 Le barutiwa ba kodwa inkinga kwathi abanye abafundi ba bang ba rutiwa bathestwa abanye abapostoli ke bapostoli uze uthi nani sekhona nifuna ukuhamba yini le batla ho tsamaya na uthi uphethe usika yaphi inkosi ngoba kwazi okuphila kuwe uma ngabe kwakwazi ukusenyezaniswa abapostoli bakajesu wena ngeke usenyezaniswa ngoba lelizwi ngoba ulifunda lisho kuwe likhuluma nawe uqobo lwakho izwi leli lingunkulunkulu uqobo. Haleluya. Amen. Lokho kokuthi kuseza kuba kanye kutshengisa lokho kokuthi kuseza kuba kanye kutshengisa ukuguqulo kwezinto ezinyakaziswayo njengokuba zenziwe ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime. Yilo lelizwi enqeda lisho ukuthi kumele unyakaziswe lezi zazinza ngithi-ke izwi abaphikelelayo ibona bawubona umbuso Deuteronomy 13 from verse 1 to 5 cela ungifikele uzoyizwa kahle ukuthi-ke uNkulunkulu amthumela nje awutheste ukuze lezi ezombuso ngempela kaNkulunkulu zime hayi thina sinjalo from verse 1 to 5 uma kuvuka phakathi kwakho umprofethi noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso. Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka. Athi masilandele abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Awuyi kulalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Haleluya. Baningi namhlanje abathestiwe. Babangada kasheko bathestiwe. Abathestiwe. Baphuma bathi hayi. Bathwa bara. Angibekwa ama test. Khathele di test nje. Test. Testiwe ufailile. Utestiwe wena. Ufailile i-test. Wathi hayi mina ngipilongi. Warana kipilongi mona. Ngipilongi. Akipilongi mona. Ngoba i-test. Ngoba ni test. Lapho sihamba khona sihamba. Bona samantenga tsamarana ni test. Swasha pero fihle. Ngiyamethemba kithi mkhulu nosezweni awubona ubuhulu nala asesabi lutho alisabi lutho. Haleluya. Amen. U28 ngakho ke lokhu samukeliswa umbuso
ongena kunyakaziswa masibonke ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngoba samkeliswa lombuso Hobane re amoheliswa mmusong ona wa Modimo. asibone Ke ngokusamthokozisa hobane ke hona ka mthabisang ka hona. hayi phela thina sinokudoja Rona re na le yabona tosha. njengoba shungeza Hayi wa leshume o hayi lebala. hayi lokho hayi E re hayi ona o nae. Wa bona kgoding ena nae. ngesisho mina Se ke sho nna ke re. awona nje lenyanga Ha wa bona kgoding ena na ena. izinto ezingxaki Hayi ke na le ntho tse nqakileng. ngithi umdoja ngimuthi Ke mo hafulele mo. kodwa lithi izwi masibonke ngesingamthokozisa Ha re le ngakho ka mthabisang ka hona. haleluya ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo Hobane Modimo wa rona ke Modimo o futhi uNkulunkulu wethu wenze izikhonzi zakhe zaba ngamalangabi omlilo malangabi amollo. uma ngabe uNkulunkulu wethu Abane Modimo wa rona engumlilo oqothulayo e le mollo o qetang. kwanathi futhi Le siyaqothula rona hape le rona ngoba ra sibenze qeta. singumlilo Hobane le rona re mollo o oqothulayo qetang le rona. phela thina Rona singoNkulunkulu re bo Modimo. into ebalulekile ukuthi kumele uzazi ukuthi wena ungubani ngoba usathane ushaya kakhulu abantu abangazazi ukuthi bangubani hore ke bo mang. mangaphosisi ngikhona incwadi Ha yayo ke sa fose ho na le Psalms buka ya Psalms 82 Psalm 82 verse 6. Ngomvulele Ngomvulele. Psalms 82 verse 6 uma uzoyazi position yakho ukuthi mina Abane ngubani uzwa position yakho. usathane yabona hey Satan wa bona. uyasazi nomuntu isitori sakhe Wa siba sto sai motho kodwa na. lokho akayeke ukuzama Maro ha ngoba usathane ongayazi position yakho uzofuthuza phansi Tla o shapa fatshe. lize lithi izwi Ba belebele. laphuma idimoni Yela. lahamba ehlane ladabuka ehlane lase libheka emuva labona izwi yalo ukuthi awu ishaneli sisile isihle lathi hawu athi ngilandamani amadimoni ayisikhombisa sibuye sizodlala lithi umzalwane uvela bewesi kunaqala uba wesi angabe sazazi isitori sakhe engabe sazazi umbona umzalwane esayisangoma sithi sathumela kusayisangoma usehamba ngenyawo uthi usehamba ngenyawo usehamba nqunu ngoba umuntu akasazanga ukuthi bayefika kulo mbuso ungunkulunkulu uma uyazi position yakho ekholweni ukuthi ungubani akulula ukuthi uzanyazanyiswe noma uzozanyazanyiswa uzozinqoba zonke konke lokuthesizwa phasa qina kulo mbuso kaNkulunkulu akufuneki igwala awubahlema kwala asifuni igwala kulo mbuso awubahleli baboyi ingakho kuthiwa amakhawa lawo abakwazi omozi babizwa ngamakhawa namanje lithi izwi lithi izwi Matthew 6 okwenzeka emhlabeni makwenziwe kuphi asingathi singabantwana bakaNkulunkulu simixe izinto zombuso womnyama kodwa sibe sithi singabantwana bakaNkulunkulu itho kwenzayo la kwenze sengathi ukwenzela inkosi athi umzalwane yabona nje athi mina izibhlo nje ngifaka kodwa manje ngokwezwi alisho njalo ngokwezwi alisho alisho njalo lithi okwenziwa la
le etsetswa lehodimo. Makwenziwe intando yakhe emhlabeni njengalokhu Jwalo yenziwe. ka etsuwa lehodimong. Senza imasenza into esikwenzayo la. Sikwenza ngathi kwenziwa kuphi ezulwini. Uma ngabe njengami Jwalo ka nna. ngiyambona. Amen. Ngiyambona. Angingalicethe. Amen. Ayithi kwethe. Angithi angibona ayikho ikhathi. Ayikhathi hayiyo, likhodi hayiyo. Amen. Lithi izwi ngibadalile abantu ngokuqonda. Kodwa abantu bafuna izindlela eziningi. Batho ba batla ditsela tse ngata. Thina sidalwe ngokuqonda. Rona re bopuwe hantle. uNkulunkulu uyazi kahle into akayenza. Kodwa lithi thina abantu sazifunela izindlela eziningi. Haleluya. Amen. Sengiyafana. Sekikwala. Bazalwane makwenziwe intando yakhe. Hawetsuwe thato ya hae lefatsheng. Njengalokho yenziwa Jwalo ka ha e etsuwa kae lehodimong.